Bok ljudi, evo nastavljamo. Ovdje sam kod spawnera. I sad ćemo ga trebat nekako osvojiti. Koliko šta je ovo? Bože dragi. Sad kao što već znate, brzo ćemo se preseliti. Ovo, što su ovo dva spawnera, šta je ovo? Ne znam. Opet mi je pukao mač. A bože dragi. Ovo je tako teško za probit. Ive. Još imam pun. Još puni. I napravit ću si iron mač. Baš me. Znaš. Ajde. O, 3 iron horse armora. Mislim da ću umret. Ne. Izgubio sam redstone blok, ne znam. Dva srca mi je ostalo. Moram smisliti gdje ću sve ovo. Samo sam otvorio chest, nisam točno pokupio. Okej. 3 iron horse. Šta da maknem sad? To ćemo maknut. Joj, kako je ovo. Da maknem sedlo. Zapravo ne, svako će imati 2 konja. Imamo ovo još. Da žrtvujem string ili arrows. Ali imam 16 arrowsa i 6 stringa. Ajde, dobro. O čemu vi to pričate? Nova, smo se dogovorili. I u drugom, i u drugom još jedan iron horse armor i 2 sedla. Stikovi iduće. Ovo iduće. I ovo iduće. Evo. Ja mislim, ovo viška nikad u životu nisam našao toliko. A šta si ti? Bacit ću jedan stone shovel za 2 redstone bloka. Sad sam tek skužio da ga imam. Ja. Sjetimo se da onog glitcha sa redstone blokom nije bilo, ne bi ničega od ovog bilo. Ali tražit ćemo konje. To je definitivno. I imamo puno mosi kabela, sad majnam. Puknut će mi pik, tako da ću se vratiti gore. Zapravo napravit ću si jedan stone još, baš me briga. Ok, ja imam diamond horse armor, samo da se zna odmah naprijed.
Da, Ive, ćeš da ti kažem jednu kao tajnu, da pritisneš 2 butona odjedanput i da ti na stvari onako piše durability i kao, ne znam da li je ovaj ID ili šta. Češ? Piše ti durability stvari. Da, kako, Si siguran? Ako nećemo ugasiti server, sigurno. Pa to je, neću ga... Zašto bi ugasilo server? Ako ima neki fakt, recimo tehnik, si došao ki gore? Nemam pika, ali ne bi pustio ovaj most i ovdje. Pa daj, stipu most, imamo put za njega, daj mi prijatelj. Da rajde, tepe ću se tepe tif. Ne još. Stepat ću u novom dijelu Tepe kuće, apartament. tif. Možeš. Stepaj se. Okej. I dobro. Trebaš Ive napraviti chestroom. Tu je jedan maleni chestrum, dolje sam još 2 chesta stavljam. Kamo, šta? Spusti dolje. Okej, u gornjem su rude. Govori. Oho, neki enchanter je tu. Okej. Rude su ovdje, kao što vidiš. Zašto si na creative radio? Nisam radio na creative-u. Nego? Nisam radio na creative-u sam išao promijeniti dan noć i nešto radi sa command blokovima u slučaju laga na serveru i troka. Sigurno ću varati. Jaki 3 porekća pa stižu. Command blokovi nam treba u slučaju da se serveru nešto desi. Da imamo save automatski. I tako da ti možeš sva priča. I imamo 12 spammkina, pa zašto ih mi ne uzgajamo? Pa počni, evo ti još i ovo, ja sam ti donesu 30 kosti, ti kreni. Okej, Ive, da, tu ti je krompir. Brže da nestane još. Kamo je? Na podu. S njimi smrada 30 kosti, ne bi mi rekao. Sam rekao, building, ovdje će biti hrana. I tamo u onom... Porekća po donjem čestu što sam uzeo, ja idem raditi farm. I tu će biti building blokovi. Malo trebali bismo si napraviti safety area oko kuće, samo tu gdje nam je područje vrta i gdje nam je ulaz u manj. Mm-mm, Zašto to? jer je to varanje. Šta ti? Ma ne na game modu. Pa opet safety, šta planiraš, ne kužem. Napraviti si ogradu oko kuće i oko vrta da nam mobovi ne A to da. Ti si rekao se... gospodine Varali. Ajde na Kenji, ti si rekao safety. Ne ozbiljno. Mi ti idemo na rođenu lik i let... Dobro, on će gledat video, tako da... Nema, no, uvreda. No, uvreda se kad te bude zakucao u školi. Glitch već stojim na ovom govnu. Da, snijamo se vrijeme. Ipak se može ispostavilo Jakove. Dobro. Ćeš mi ga cafnuti, ne? Da bi... Si ga progutao sam. Prehladio radi tebe. Od. Ajde, no, leti van. Si ti pokupio sve strijele, Ive? Što će mi strijelo, nemam ni luk. Kamo su strijele? Završile nekako pod hranu. A šljaki ti nešto o tome.